Já vamos. Tá, esse é a perandão. Dois, matado. Şuracı. Aonde? Relax aí.
Ngivusenye la kuneyenza izinto zabo ukuze ngithole nayo vele akahlali kusuka Eastern Cape izinto lezi ayihlali lazo hayi sakaze sike zangaphela uthanda hayi hayi ngizibona la kuvizini kanti fakayi Lutho ifuna la zonke vele zenza 350 nokuzwa besho njalo kufanele beyithile malibona ngejile njengoba le ya lona kejile